E kublaya pi warok ki pralok ki wasnyau suk wow up ye ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyau chapi wasngo ukonrat sangma ye ki wayak khmat party wa pher dei wa ong wa hamantu hakapliang ja wa bam ja phi hawakam te yi ida wa panman ye o sngo ye ki kamni te ton ab ye gani kubor hadu wakut khnang wa yo tip ye wa sakhyat te chwa wo sedang e chigi kubor ladam per mude phiu subscribe your new channels nya bha ye subscribe we ngat how to bell wa mhe tu khnang wa yo ten cho phiu yo yigi kubor wa thame te ton sedang e chigi kubor hakawi niki yelang election ha so yong constituency umontri rangba ka jilla uaman le national president ka party NPP hawa e ye klam wei pen snya tho pai ba da ong u wa ka dustu riti yong i kam kinong India ne kam kinong Meghalaya mjo menthu i hakapliang ja wa bam ja e ha I wada ong udagik ten phareng kamni in our culture in the Indian culture as well as in the Khasi culture and in the Garo culture also, we don't spit on the plate from which we eat. Daong ule wada embon ki party ki wawan ben wan kho ye ka party NPP, waka party NPP man ko kamni man ko kamtai, tang wala di yo lat wan ki smart ki wo ye kre lang waka party NPP. Neite wan man da wan ka elections dang biang ki wo kalam ben kalam kho ye ka, de ki phau jaj phau rukom. Kamte da ong u wakwa o ong yekite ki party wa yekinong yalam yong kite ki party wa ben wasin ye ka party NPP de ki phaujaj pharukom wa hamantu hakapliang ja wa bam ja phi nei bha I kinong Meghalaya ne kinong India mjo mantu I hakapliang ja wa bam ja I da ong ule wa kanmo bha wa iman I ki wa bha ki wa lui wa ye kre lang I chirup wa kiwi nei bha I ngat we snyau suk I wo ye kre lang chirup daong ule waman I wasnyau si bhawo yo hakini kisngi wakatni wa em kattu katni ngut kinong yalam ki party wa pher ben ki ye ka party NPP du nei da wa da wan ke election daong cho wa omjo chem uwo klam ben klam kho ye kini ki wa em kti wo klam ben klam kho ya o wa ye ka party NPP wa ya khmat u tang wakta sakhiet ya o hakini kisngi wakatni hawasnyau u wa klam ki ya o da kam kite ki content we hawa yo u wa play politics ki chowa palat Weda ong utang wa hadin wan kini hi ki political party wo lai cha Delhi depte pan na Delhi e ya I ini e ya I itai dei wasngo le yaki wa hakawi kaliang klam beng klam kho ki tang wa hakawi wan kaliang dang ne sarom bai ki udiman dei wa ong le wa kini kinong ya khmat party wa kular we wa klam ihe mandalai ki tang hawalai ka khana para myi de ki ule yi kamte da kantu uyi ki pajba wa mto ucha penbe nei bha I imi hakajuk wa thame kamte emkam uman iki wastat hawajit ikinong mi khmat nei bha emkam uyi kre lang ichirup khanang wa yoku ka jaj bru wei kam jo le ka jalla nei bha bon ki waya khmat party wo penbe ye phi wala da yo ki haibor ule ki ni ule ki itai tang wa mandalai ki tang na khana para myi de ki usnyau tho ne kalam I kamte hap man phi ki wastat wo jit ikinong mi khmat